Kako to izgleda 11 godina čekati na potomstvo, zna dobro porodica Aćimović iz Zvornika. Godine borbe urodile su plodom. Janji i Dejanu ostvarila se najveća životna želja. Postali su roditelji Ana Marije. Ovo je njihova priča. Prva u Novom Sadu i uspješna. Prije 12 godina sam se udala za supruga Dejana. To je bio jedan od najljepših trenutaka u mom životu. Kao i svi bračni parovi, htjeli smo bebu. Međutim, shvatili smo da imamo problem posle 3-4 godine. Pred Aćimovićima se našao problem zvani sterilitet. Nemogućnost potomstva za mnoge bračne parove predstavlja tragediju. Mnogo brige, mnogo tuge, mnogo, nesrećan sam se osjećali mi, kao nas dvoje. Ali sreća, imali smo podršku jedni drugi, jednostavno i porodici naši. Borili smo se koliko smo mogli, to je teško, mnogo teško. Sam može da shvati onaj koji ima takav problem. Svjesni problema i zahvaljujući razvoju nauke nisu imali dilemu. Odlučili su se za proceduru vantjelesne oplodnje. Priprema i postupak umiju da budu veoma stresni, ali ishod je najvažniji. Prva 2 pokušaja u Banja Luci nisu bila uspješna. To ih nije obeshrabrilo. Aprila 2013. odlučuju se za 3. pokušaj u Novom Sadu. Poslije 20 dana radi se beta HCG i tad sam saznala da sam trudna. Previše sreće i samo čovjek strah, neki strah opet sam imala i sve tako, cijelu trudnoću strah. Ali hvala Bogu nisam imala neke velike komplikacija, sve je teklo svojim tokom kako treba, Bože hvala. I 25. decembra 2014. sam se porodila u Zvorniku. Ajde, obučeš i vidiš, papa. Ćao. Ćao, Ana. Papa. Čekaj. Papa, idi, moje dite. Ćao. Ćao, Ana. Kad sam se probudila, tek sam tad shvatila da je beba pored meni. To je predivno, ne može se riječima objasniti koja je to sreća. Nisam mogla da verujem, suze su mi krenule od sreće, od radosti, ne znam, nisam vjerovala da je to moja beba. Sad mi suze bi krenule koliko sam bila srećena, ne znam. To je velika sreća, nek svakom Bog da to, da osjeti tako, da osjeti da bude majka, ko se bori kao mi. Gde si, Ani, gde si bila? Ćao. Ani, vidi. Ana. Gdje je lutka? Gdje je lutkica tvoja? Život Janje i Dejana dobio je novi smisao. Njihov dom i porodica obasjani su toliko čekanom srećom i radošću. Poslije 11 godina borbe, neizvjesnosti, straha, upornosti, rođenje kćerkice Ana Marije je domu Aćimovića podarilo novu notu i promijenilo život ovog bračnog para u potpunosti. Zaboravljeno je sve ružno kroz šta su prošli i prepustili su se uživanju u najljepšoj životnoj ulozi. Život je se promijenio za 360 stepeni u odnosu na prethodne godine. Sad je svaki dan sve veseliji, bolji i jednostavno ispunjen mojom ćerkicom. To nam je Bog dodijelio, njemu smo se molili, zahvaljujući dragom Bogu i medicinskom osobi. Da, to nam je promijenilo život. To je nešto najvažnije u životu i svakom bi poželjela to, da ima svoje dite, da se osjeća presrećeno kao što se mi osjećamo posle toliko godina muke i svega. Hvala ti Bože, nema veze, sve se zaboravi, sve muke, sve se zaboravi kad se vidi tako malo stvorenje što je raslo u tebi. Upornost, volja i borba uz apsolutnu posvećenost oba bračna druga i razumijevanje su ključ uspjeha. Problema se ne treba stidjeti niti očajavati. Kada se nešto istinski jako želi, ne postoji razlog zbog kojeg treba odustati. Janja ima poruku za sve bračne parove koji su se susreli sa problemom steriliteta i koji žele potomstvo. Jednostavno da se bori da nikad ne odustaju, dok mogu zdravljem to
To je prvo, znači da budu zdravi da bi mogli da se bore. Ana Marijin iskren dječji osmijeh ukrasio je dom, promijenio život jedne porodice, potvrdio da se upornost i strpljenje isplate. Janja i Dejan žele svim bračnim parovima koji imaju isti problem da osjete što prije roditeljsku radost, jer većeg i ljepšeg zadovoljstva u životu nema od osjećaja kada postaneš roditelj.